بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kapung tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu pagsarang sukul si Allah subhanahu wa ta'ala si sangem inin ja pekitabi inindaman pangumulan ni Allah subhanahu wa ta'ala serta inurungan peisap kakesig duk inurungan peisap pangindan duk inurungan peisap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yin tausar wa'te si pagda'wa duk si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Wasamban puji si Allah subhanahu wa ta'ala duk salawat si Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjarime kapung tinayhan ko si agama Allah intarang ko si kaam kemon lundang panen ko tu delembelus kita binikemon andang lukbahao. Murah-murahan pinagbaraka pi Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangadji tabi kahaba sangem inin duk pinatahaumul tabi insyaallah. Allahumma amin ya Rabb. Menjadi may kapung tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala gayinay kita bi magpataha pagi asal in maksud magpangadji ataw kan ngurong pangadjian sa sangem inin ye tapik tabi si sangem inin yene niya dan buah kayu in buah kayu inin pinagkakan wa me karendehan dug demikian pinagkakan wa me kalelahan hinaram wa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kau kita bi inu-inu me umat Islam bang ine buah kayu yene kinakan wa tebidaran kahwa elu kahwa sangan hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala duk sababan gay kita iyan pinaasik surga wa Allah subhanahu wa ta'ala bangdaran in buwa kayuinin kinakan wa me karendehan latun si me kalelahan inainta in buwa kayuinin me umat Islam sa lemmi na inin pinagkakan wa manusia sumagawa ga tahati wa manusia in buwa kayu in wa lumain lemmi wa adakun sa lemmi ne buwa kayu mi umat Islam ga tahati wa de wa in buwa kayu in makanarka sisiya atawa kan makaraat sisiya ga tahati wa de kuito mi umat Islam subay inin pangadyan tabi sarta hati tabi bahab bang ina in pinag alinan buwa kayo kinakan we me bang sa Fatima bang sa me karendehan latun ni si me kalilahan na umat Islam yan ay pinag alinan buwa kayo alinan bang si Arab al-ghibah bang si bahasa te iyakan maanahan te in ghibah iyene pa inne magtumbi sinabut we ne pung tinainin si kinabungsihan we ne bang si bahasa Arab zikra ka akhaka bima yakrahu atawakan al-ghibah ta'kulul hasanat wa tufsidul akhlaq. Yene gibainin pinagkakalinin we me bang sa karendehan duk demikian bang sa kalelahan kahawa ellew agan kahaba sangin sa kisin manusia si zaman ko ito. Yan sinabot wa ne pung
tinainen, kinabunsihan we kung tinaine. Kinabunsihan. Ubus sinabot-sabot we na inkemon kalaatan kung tinainan, atau akan minsan ga niya kalaatan ni hininang we ne ngahinang iya bisara bang sadyat magkatin kung tinainen si mahadyan atau akan si usbawaris in iyan may umat Islam kinakan we no tahinang iya buwa kayo. Sa tahin buwa kayo inin, yan na kinakan we manusia ta'kulul hasanat. Al-ghiba ta'kulul hasanat wa tufsidul akhlaq. In pagtumbi-tumbiinin, yan na dala sin manusia pinaka-danger. Sibaran manusia pinaka-danger, yan na dala sin manusia. Den na kiatawakan parela. Sebab way ngalarak siya sin kahapan sin mahadjana sarta ngalarak usag iya sin pangadatan. Na umat Islam inbo akayuinin painde binag inna al-fakihatu allati ya'kuluha al-ghani wal-faqir. Ini painde buwa kayuinin ini painde pinag-alin ng ghiba pinagkakanpain na we manusia. Hatiran maksud nga tusinin inusal we manusia miskin, manusia dayahan. Masi inin inusal we atau akan pinagkakan we sine rugi mamangan buwa kayo inin yene siya mu'min sampurna si Allah subhanahu wa ta'ala. Dugyan siya mu'min sampurna kapag amanatan si pagkain ni manusia. Yan sampurna mu'min, yan hatinen sinapukan we na kaiyaan kung tinainen. Gay pinaguwa we na in kaaiban sin kung tinainen, inindugin sampurna mu'min gay mangan buwa kayo ini. Yan na gay kinakan we na inugiba ini. Atin tinalaw niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ng umat Islam, inedella sin manusia inbang inin palagtik, delikado. Pagkipangan na sin may manusia to si inin, pain may karandihanin, ataw akan may kalilahan, pa hindi igay siya magbusing. Na umat Islam. Pinaka-danger, si part sin manusia, si baran sin manusia, inadilla. Yan na sinabot we no kung tinainon si kalaatan ataw akan kinabunsihan we ini. Inin pinaka-danger na umat Islam. May pong tinay ko si Adam Allah subhanahu wa ta'ala subayin hinalian sinasina makahinang iyahin subay pagtaubatan te bisaruun doon. Sabab nen pagtaubatan sa rundun si Allah subhanahu wa ta'ala sarta subay kiyaw makumaap sa rundun bang niya tatumbi tumbuwe no pong tinaino muslim lala na kiatawakan den subay kiyaw iyan makumaap sa rundun siya. Sabab nen we adakala mula iya si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala yay kiyaw makapaku kamaapan tudyo iya tertantulog ina kiyaw na umat Islam. Lugi kiyaw, ga kiyaw magkapakumaap si dambuwa kung tinaino, yan nagtatumbi wen elewsan yung dalam Facebook atawa antag-antag tampat binaybayan. Pagtaabot si Allah kiyama, yan nagtinumbi nulay, ngaraki si Allah subhanahu wa ta'ala. O Tuhan ko pa inne, pakitehon si ako. Yan ay makatnumbi ako si bulak dunya, pakitehon si ako. Pag-ubos may umat Islam. Pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ikaw manumbi-numbi kung tinaino lala na kiatawakan din de. Pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtabot sa ilaw kiyama, ineddo sambahayang nun pamurong iye. Iye tinumbi mo eh. Ineddo na isap jakat nun pangurong iye. Ineddo na isap inpuase nun pangurong iye. Ineddo na isap insadaka nun pangurong iye.
kahaba-sangin kahawail. Yan na sinabot no? Yan na kinabunsihan ne? Sinabot-sabot no si usbawaris no? Inan pinaka-danger na umat Islam. Pagtaabot nila pangurong na kemon amal ibadat nun, naluhi kayo mag-amal ibadat to si bulak niya pagkubos ikaw tiniparan hapdalam narka jahannam at tinin insambayang nun hinapos kayo magsambayang sadya to si bulak niya buhay kayo magtumbi-tumbi do hinapos kayo magpuasa ido kayo magtumbi-tumbi hinapos kayo magsadat ka magdakat buhay kayo magtumbi-tumbi pagtaabot si Allah kiyama may umat siya kemon amal ibadat mo pamaid si dambuwa kung tinaino niya tinumbi kung yung kabasangin na may umat Islam intumbi inin sa hadja dosi ang bansina hadja dosi inin ang bansina bayan Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banhadis Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakum wal ghiba فإن الغيبة أشد من الزنا قالوا يا رسول الله كيف الغيبة أشد من الزنا قال إن الرجل فقد يزني ثم يتوب فيتوب إلى الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه may umat Islam hanggang pain ko si Kaam bang pagpayante in zina diba yan ay magtumbi-tumbi hadya indusesin magtumbi-tumbi ang ban zina yan ay makahatinan makajina kiyaw si dende atawakan dende na mikyan silala at yan dagpag induwe kasunatan sudumain halal kawin dati tebin in zina hatinan yan siya takawin kwe niya bakas tabasa ko sinasine pa inne mag-Valentine days ko tabas dawe ko elewi niya pinose ko sinasine pa inne ko mag-Valentine days hatinan maglami-lami iya si waktu magzina yan gapay na takawin kabantok sa niya tabas na kupos pasasin Valentine Days ilin pendan yang baru hati kuin hati yang Valentine Days hatinen days of zina hatinen kami umat Islam pagyain zina sin hukuman zina abe magdagpak na induwe kasunatan lelar dende bangsay magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala pagtawbatan dai gay binalik-balikan barakala nu iduk parkala Allah subhanahu wa ta'ala anytime kayo magtawbat sige ipay kayo mula siya darat Allah subhanahu wa ta'ala anytime kayo magtawbat inampun kayo Allah subhanahu wa ta'ala imma giba pagyain giba inin pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakadilikaw sabab ng abepain niya tatumbi weno kung tinaino lella neke atawakan dende kahinang hinangan weno bisara peddi si iye laat si iye tapasampay weno si mahadjana tapasampay weno si meusbawaris ne buhmakala at iye me umat Islam sa ingge na inte banggi ni kasuwabi sa ingge na banggi ni kasuwabi sa ingge na pamakuwi maapin na hepi may umat Islam pagtaabot si Allah kiyama nenggay si Allah kiyama ngarap si Allah ta'ala intag na painne yan na may mano siya manumbi ako niya Allah at pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala pangurong sambayang nun, pangurong jakat nun, pangurong puwase nun, pangurong kemon kahaban nun, pagubusik kayo tinaypan dalam narkajahan ng waliyazubillah. Na may umat Islam, sige ipi kita dimole, si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala, bang niya luubakas, katumbi wet tabi, tapakaat wet tabi, kasabot at tabi kalatanan, luunay kayo mag-Skype, luunay
maapan si gaype kamore si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab niyan, hunit piniha in usbawaris nun apabila gay na katauhan lu bangantab sa ingga sa pamakuno maapi. Bang Allah Ta'ala si tagdilan mo anytime kayo magtawad. Hap Amerika kayo, makadari kayo magtawad lai. Hap Pilipin kayo, makadari kayo magtawad lai. Hap UK kayo, makadari kayo magtawad lai. Hap Afrika, mandari kayo magtawad lai. Amma, giba, nagay katauhan mo bang lepas ne? Gay na katauhan mo bang tungan sa ingge sa pamaku tabi maapin si iye bang kita bi makahinang lusi subay kita bi magpataligon illa na kung tanay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sige ipi kita bi mole si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala sa ruundun si ko ito sinasinay makagale inna sihat inin anlu kailu makunekam kamaapan si pung tinaibi bang niya katumbi webi dan kam magurung chan sumudde kau kam molek si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala gay kam maka pakumaap anduk lugi kam pagtabot sa ilaw kiyama may pung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala lundang paninku gay na ko magpataha inshallah sugpatan tebi sumudde intapik tebi gibainin sabab na mga apeubos atinan pagge niya palinganan ng buwa kung tinaybinin mahukamapan si kam bang niya alay pangkal takalabi ando mahukamapan si kam dukampun si Allah subhanahu wa ta'ala bang niya alay magkamali ang manako dukang man syaitan bang niya alay teddo bi pengajian indian taufiq man Allah subhanahu wa ta'ala maid ko si kam silapal pagkilalahan tabi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.